go tsona fela le ka mokgwa e leng gore ke boletse le batlhano le le fetileng gore ge nke bo go kgonagala gore nna ke be le lentšulele la go opela beng ka opela beng ka no thoma ka opela ndiphendule bjale yo modimo ka se o fedilwe ka moka ke tšhaba le gore bo papa ka montate Kefa Semenya a ithome ka baka la gore lentšulele le ka se sa tswa ka mogole go ba le sa dumela no le gona le sa le gona a e betheng mo keko ao tšhata fola ke tla e betha a ke a swipe le gona papa le gona nna ke bolela le motsweletši ke go bolela le mmeakanyi ke bolela le kore moopedi ka kapa ka gare ga mmino ke kwa ke tlhomphegile go bolela le nna letšatšing la lekgone le rena re thabile gore ke fihle mo le ga botsa kere kgale ke kwa ka lena ke kwela ka lena kudu ka ba ka iputša gore ba tla ba dule mo ka bolela le bona la lekgone letšatši le fitlhile ee ka raowa le nna bjale ke thabile ke re le dina awa le ka ntsenya mo restamong ya lena bjale le fitlhile gae ya ke fitlhile nna ke a tseba gore re ka no ba re tswa diporofense tša go fapafapana difane tša rena di tsenelana ka baka la gore se se šalang re batho ba ba teng e fela ba ga Semenya ke tseba ba ga Semenya ba go tswa Limpopo ba go tswa Moletši ba go tswa Bokgoma ya re tswa Moletši okay ya ka baka la gore ke be ke ipotšiša gore ka baka la gore mamaleta o tswa Soweto okay papa Kefa sene o tswa kae Alexander Township ke mo lebelegetšong gore ya ke mo ke belegetšong e fela medu ko Moletši ya medu ko Moletši okay nke le mpotša gore lebitso le la Brakats la pelela le tšea kae wa tseba lebitso le le ne kore Basotho ba mošetši ba re ke neane ya ditaba okay e telele mara in short kore ke lefile ke nke morato wa ka ke abuti wa ka ya o ke motlhasamang o ke buti ya ke buti ya mme a kere ne ke le babynyana ga a tsena a kwa Nthokilla he was 3 years older than me. And then I was mama king so mari sutela ja ha ke ha fihla mo bolango e be ke lla gape ba rai ke katse okay ya o bolla ka re ka tsenyane gane ya mare se ka tsa rai ke katse so me a mitjare me so me ke bolela ke me a re bjala ga tswa ke o bolela batho le ka ko strateng gore me o na le katse ka mo a kry a ko Alexander batho ba ba tsebana mostly ko in the community ba tseba so o bolela community ba kwele ga ena re gona le katse ka mo gae so ka mo ka bjala ga ba fihla ba tlo bona ba etetše mme ba re e kae katsenyana Polena e kae katse ya Polena ke ye katse ya Polena le kone ke na le yona go tsamaya ka le ya la dula okay a re napere kong gore ka ga Polena le ba ba kae ge lebela go ka kua ga Semenya 7 okay lena la no kgetha gore nna ke ithetela mmino well bona ba dira tše dingwe nna ke tsene mo košeng go tlileng mo kgopolong ya lena papa ge le tlo re nna jalo ke ithetela mmino la ba la tsena le bo Talkie House la tsenela mminong la ngwala dikoša la tsweletša la opela go tlileng go ba gona le tlhotlholetšo e leng gore le kgweditše go gong wa tseba keng o bolela nnete mmino o ke na le gona o tswa ga bomme yeah because I ne ke le about 14 yeah 13 14 mme a ba nthomela ko Binone ga mmaage okay a ke le mona go kokwa ka nthele ngwana malome le ngwana mamogolo ba ne ba na le di-group okay yeah o mo ana le ya so o malome was younger than wa mamogolo okay so I check about 5 years mara o ne a re ga ya nthole a ilo rehearsa ba ilo practice le group a ba re tlarega okay a sepela le nna gore ke tla dula mola ba epela so tšatši le lengwe o na opela top tenor a ska tla rehearsaleng and le gore bjale ba dira koša e ntshwa and then bjale ba tswela pele yang ka ba a gre top tenor ya nyakega so yana ba re ai mthako e wa re bola so o re motswalaka moseilara
No, re tla re tšeeng ntho my little ntele cousin mo. Yeah. Because o na le lentswe le le high. E re e be yena. Ba sa tsebe gore ba tsebe keng ba leka motho o mongwe le Le gore o nna tsenetse sa bjale ke ruri. a kry ke bonkare nna Yeah. a re wena tla o tseba doremi faso la tito a ke Go nna tila so ya ko family sekolong radio, yeah. ne re dira doremi a le ka gae ka moka ge re apela le wena a ke re wa apela Yeah. a re it's the same thing e tla o tlo apela le rena ka be ke re oh okay but le gore pelo a ka e re a ke re a ka tlwaela Yeah. and then ba mpontšha ge ga opela le bona dinoto ga botse pina ya fela Okay. ga e fela ba re ga ngwana o tsebe go opela ka re Yeah. but ke sa ije serious nna ke mo thušitše go E fella moo. ya e felela gona moo and then unfortunately but o sepela le nna every time a ya ko rehearsal Okay. ke ena motho o nkentseng monto so unfortunately gape tšatši lengwe gape e le gore kante this time ba na le show kore beke e so ba rehearsa mantaga Okay. mothaka o la gatla ke ba nana le mathata a ke re ne ba le bogolo mo nna ne ka se botse gore o swere ke eng Okay. a ba re monna re e re go rute dipina tse dingwe Yeah. ka re a re tlaya man tlaya and-e wa tseba o nana le ntho eo ya go kore he would encourage me a ntire gore ke yes you can do it Yeah. wa ba a re tlaya a re and then long story short Saturday yo ile ga ke fihla a be ke opela le bona mo stageng Lentswe le la e leng gore wena bo o inyatša wena monga lone ya ba le gore ane ke monnyane mo bona ba bagolo monna ba re batho ba Yeah. so e re feditše ba re a ke re wa bona so kore go tloga gona mowe e be le gore o sepela le nna everywhere Okay. ga ile mo tšontšho to ile ge group ya ge e fela ba ke re ne se ba gola le bona ba ba ya kwa ba ya a ba thoma engwe group ya ba ntšea a ntsenya mo yona Wow. Ge o sa bolela ka na tsela e o bolela ka ditlhopha ntate Semenya ke nyaka re bolela ka the three musketeers. Le thomile kae le le ba bakae le le ba bararo e le wena le mang le mang. oh nna le Hugh le Jonas Yeah. yeah a ke re really the first time ke kopana le Hugh ke kopa le Hugh ko Davis Social Center o ba bapala background for the Woodpeckers. Okay. The Woodpeckers kore motswalo mongwe wa ka o na a opela le di Woodpeckers a kry one mo family ya bo mme gore ne ba opela ba dansa ba diantse and then e be ke ya ge ke lo bona this show ke bone ke makala te moshimane o lekana le nna mare tshwana ka trumpet and o ralo ka background wa ba ga e fedile ge ya kry di-Woodpeckers ka bane Jerry o mo di-Woodpeckers so Hugh a e fedile ke yaka o ko backstage Eish. ke bona Hugh ke mo dumediša le kae o tshwana ka monate mane ya o nna ke semama so ra tsebana bjalo and then kante ke sa tsebe gore o dula Alexander ile tšatšeng ke tšhakile ke ile gae ko Alex ka be ke kopana le ko strateng ka re gao a ba re no ke dula ko 12 so be re tsebana bjalo mara ko re tsebana ka isaida ga ile ralo ka background le bo Jerry ore ke mmona mo nthonyela and then gore re kopane bjale re be really good friends ke ko Dockey House. Okay. E be re kopana ko Dockey House bjale o mpona everyday le nna ke mmona everyday Yeah. and then bona ge ke re dia King Kong a ke re nna ne ke opela and ne ke dansa le go dansa yena na le in the pit a raloka trumpet Okay. mare bjale re dula Alexander ge re fedile re sepela mmogo Le bona na tšatši le lengwe le lengwe. ya re bona letšatši le lengwe e be re gola ge re golagana re tlwaelana re ratana kwa so e ile ga ya kwa America ntswele Miriam Sepitša pele ka 1959 Okay. yena a latela ka 1960 Miriam ke yena a buileng le Harry Belafonte gore a mo fe scholarship sa go studiša music and then Jonas yena ga ke kopane le yena ga ntse re performa mo nthweng
Okay. le yena ge go na le motswala mongwe wa se motswala but kore family ya gabo it is so close to family ya gešo you could swear gore re di tlhobo kanti nix into Mukai Zakes Zakes Mukai Mukai. yeah so bo Zakes Mukai yena ge Zakes a ke ba dula go Soweto so gore ke kopana le Gwangwa ke na re Gwangwa re kopana le ya le ne ke mmona go yena ne ke sa mmone ko bo Dog House ke mmona ko di concerting tše dingwe a raloka a sonoka ntse trombone and then come Mukai una le mo Huddleston Jazz Band le Jonas una le mo Huddleston Jazz Band so ke be re tsebana le yena ile re fihla ko Dog House ka hwetša gona and then mthwele into friendship ile ya gola a go fihla re ba nna ka moka ga bana ba e leng gore le fetša go ba tsopola ba be ba le go the musical ya King Kong go ba gona le ba bang ba le gona ba bang ba sego ge le tša thoya lena le ya ka kwantle ba bang well nna e ke ya ko States a ke re Hugh Sepitše pele okay ka 1960 Jonas a ya ka 1961 nna ka ya ka 1965 mara ne se re tsebana so ile re bonana ntse ha re bonana bjale ne ba sa tsebe le re ke atla nna ke ile ko America ka Sponono ene producer ke ntse ke Dog House okay kore Dog House ye ke the Union of Southern African Artists headquarters in the Dog House yeah gore go ka ba re wa ipotsa gore wena o na le tseno sa tsebe Dog House o tla bo sa tsebe setšo sa gago ka mminong right so now everybody really go lela nnete ba le independent but ile ga ba tlo joina King Kong e be lo re ntwele ra rata King Kong okay ga re fetša ra rata bo Budenpo bo Gwegu Mogwebi bo Makei Davashe ke bona ba ne ba rana Dog House okay wa bona ke bona ba ne ba rana yona Union and ba ne ba thuša le di musician ka ntho tše ntši e be le gore ka moka ya Dog House e ba the hub e ba mo whether o tlhaga ko Polokwane o tlhaga ko Durban o tlhaga ko Cape Town o tshwanetse gore fete ko Dog House wow ntate ke fase o boletse ka batho ba bantši ba e leng gore o bile le bona ka gare ga mmino o tsopotsa ganyane Mama Miriam Makeba ke nyaka go kwiša gore go ya ka wena le kwišišo le tsebo ya gago o bapetse karolo ye kakang leetong la gago le la Mamaleta la mmino ora Mama Miriam Makeba Miriam le legolo a ke re Miriam fela ne ile ausi wa rena yeah so yena kore ge ne re le mo King Kong o na e go I mean nearly a young brother hello guy and so but wasn't anything ya gore ba tseba ke mo tseba and re a tsebana ka moka re a dumedišana mara ke fitla ko States ka 1965 Stiab o ne o tlile ko theater a tlo re bona mo ko Sponono ge show e fela au e be ke mmona gape a ke re ya bjalo o ntse bela ko King Kong ya no ke mo ntse ke yo o mo ko New York yeah and then e be go la ge bjale ba re dula fase re bolela o ka ileta ntele because o na rata leta ga go mama neta o ka no thing I see and then of course aba ntele a bona gore ntele ke na le something le leta bona aba so bile la bana le ntse ka re ra utlwana re ditšhomi yeah la se tsenelle gore se gora se ke se boputa mang yeah okay mara ke re o e bala e kwetswe e tswaletše yeah e tswaletše buka aba okay bjale ge o motho wa go morago ka re ya ntse ke nya gore ke di ile masheleng a se makae ke mo rekele tikiti ya tle ka re na le ngwana potse wa moshimane a re au se le na le bana he ban na go ya se pela a ba re okay a ba re monna no you don't have to wait o bereke o ba le tšhelete and then o romele nka go adima tšhelete and nka mo tlisha right now a re really a re a ke re o tla re bona tšatši le o na le tšhelete se o berekile o tla mpatela ya gona bjale
let's do this for wena. a iphethagatša. Yeah, le yena, I get talent shouldn't go to waste. So aba bolela le lawyer ya lokisha di visa, ya lokisha everything. Ona ba mo tseba ko the village gate. Okay. Yeah, this was a nightclub mona performer gona. And ona le a big audience. Ona tseba. So ila ba khopela gore ona le little sister ya e tswang go ai baka mo fa chance na. Wow. Ebe ba dumela ba re no. So leta a bula o butse, I think ona bulela Thelonious Monk. So again ona bula the first show. Okay. Koša ye ya Ndiphendule e bolelang mo go lena? Well, wa tseba koša e ke tla reng kore media gona e tswa mo gore a kere yale re politicized re le ka ntle more politicized than we were mo gae and re thoma go bona dilo tše ntši and re thoma go appreciate ntho tše ntši gore a kere ba lekile go dia Zulu section Pedi section ba nagana re tla lwana awa La Selwe. ra selwe ra ratana instead so ge re a Ndiphendule that's why ke ditse ka Sesotho le Sexhosa go bjalo anyway ke bophelo ba rena mo ene re batho ba teng. yeah ene re bjalo le gona anong a kere le go bona ngwana o buang sešangane o bua le ena o bona gore ga o se tseba o tla bolela matsunyana mararo a go bona gore a utlwe a ba bolela sa gago ba bona but le fetša le nyetse ke mošangane wena Mopedi or ke mokgatla o le ke eng so Ndiphendule e tswa gona moo kore ge ne re inagana re dutse mo fatshe ra re wa tseba ke e re ka dia this thing I think go gae batho ba ka appreciate yeah wa bona because re dile re le ko America wa bona ma American a ba tsebe re bolela ka eng a bile a ba kwešišitse. yeah mara ba tlhalošetša kere gore a kere ke bona ba ne ba raloka ke bona ne re opela le bona kere lena le leka go fitlhiša molaetša o mogolo yeah nyaka gore and then re ba tlhalošetša gore and because ba bantši ba ne ba bereka le bona ne ba le di-clever ne ba le di-politics ne ba di tseba yeah so that's why o ba theleditše mo di-question tše re di dirileng le bona wa kwa gore bana ba leleme ba le bapela gabotse. Spa brakatse dikoša tše dintšhi tše o di dirileng o ka ba o dingwadile o ka ba o di tlhamile o ka ba o di opetše ke tša marato lerato le le tseneletseng le tlhotlheletswa ke eng mo go wena? Wa tseba ntho a kere ba reng a ke tse gore ka Sesotho ke tla e beya bjang ba re the Lord moves in mysterious ways wa bona ene ka nnete Modimo o sepela ka ditsela tše di makatšang. Yeah, it's very mysterious because bjale e ke thoma mthwere ye ke nagana ya ntse ke gola and ke hwetša le gore this thing e mo nna gore ke dire dikoša ke re bjale nthupe yena motswalaka a ba e le gore yanong bo malome ba re monna o nyalaneng tsa mo bereka tsa di-concert kara di o šomeng wa ba so ke ile ga a sepela bjale a ile o nyaka mosebetsi a thoma go bereka ka be ke šala ke re bjale o ntlogetše le nthwela ke be ke nthwele ka fumana bašimane ba bararo e be re dira group ya rena wa ba so le rena ne re opelana ka di-Ink Sports di-Manhattan Brothers di-Woodpeckers bare bjale ge re tlo opela dipina tše re di tšeang tsa di-Woodpeckers mo gong ke nyako e change wa bona ba ba re o e changetsa mara ke na le this thing mara why tshwantse re opele everything e tshwana le ya batho ba bangwe wa bona and then re ba fana re 16 17 o na le nge beatri o ka re fang yona batho ba ke re a ndo o ke tla leka o tla leka go etsa fina everybody wa go joke we kgolo so one time be ke tšea chance ke tla le pina ke ngwetše le dinote tša gona it was a joke
Okay, wa bona ka mogonang le lerato la mmino le le tseneletseng ebile le thomile le sekolo sa go ruta batho ka mmino se kae sekolo se se sa tswela pele? a se so Tommy mara se agilwe Okay. se gona kore we are now in the process ya into the development ya curriculum but also go humana batho ba leng trained to teach. Yeah. Yeah, because now myself, I cannot really teach anybody anything. Kore professionally, I can inspire. Okay. And maybe nka bontsha little things nyana tse ke di tsebang, but I cannot teach theory and everything yale because I was not taught Linda. Na ka ya school wa bona. Okay. A ke tsebe ntwe ke it's just fela mpho ya modimo gore ke likile wa bona. And le go bala go le gore ke ithutile ko America but I think ke tsere di classes tsa 3 months fela because Okay. motho o na le willing go nthuta na sena nako. Okay. So ke yona ntho e ntirang gore sekolo se ke nyaka go bona bana ba rena ba ska tshwana le rena ile re fitla ko America ra hwetša le gore really go na le dilo tse re di tlhaelang Yeah. wa bona re a kgona go bina re a kgona go ntse le kiba ra ile ka gona kua re le ko America ba re go tla mo tse di tša go bala le go dula mo dipiano le go di apala. So that's what ntwe re nyakang gore ke nyaka di instructor Okay. tše instructilweng tšeo a kere ba na le ba bangwe ba tswa ka di BA ba bangwe ba tswa ka di MA ba bangwe ba tswa ka di PhD tša teaching wa bona. So that's what we are trying to get for school mo le gore re tliše di-professional a kere ba rutilwe go bana le enough patience ya ngwana wa bona. Yeah. Okay. So that's where we are. Ke nyaka gore nna le lena re feletse ntate Brakats. Re feletse ka go lebella gore ka ba ile gore setso le mmino di bapala karolo e ka mo go lena. Ke botšiša se ka baka la gore ra tseba gore go thoma ngwaga ngwa go feta le go tla ga shola Afrika Borwa le tšere ditiši ka moka tšeleng gore di gaša ka leme la letswele tša di tlhakantšha ka kua Sun City ba re zea khala mo Sun City le ngwago re dira sona seo ka baka la re gantšha ka leme la rena. Ke ka fo ke nyakang go tseba gore mmino le setso di bapala karolo e feng e le ge ebile le e fa molaetša go taolo ya lekgotlakgašo re lebeletse ditiši tša mohutong. Well, I think leleme a kere o lantšhe mo letsweleng and ge e le gore botlhale ga o le lebale ka bane mama a na sa go buise seburu a ra go buisa English o gola ka ntho. So mo mminong le raloka a ke tsebe gore part ya gona is critical. Yeah. Le gona bjale ntwele go na le ntwele bo independule ba gore wa bona o kgone go tšea leleme le o le kopanye le mmino ene o tswe gabotse. Okay. Wa bona gore le bo zipping koma ke dira zipping koma ke rianong a ke moXhosa ke moZulu but ke naganne zipping komo ka ya gore zipping komo mara leta ke na nthutseng bjale gore re lokiše leleme gabotse wa bona because le ene ke nyaka go etsa sure leleme le tswa gabotse. So a o tsebe well o kana wa bana le dikwašwa a opela sekgowa o nyaka mara I think go le moAfrika o tswaletswe mo opela leleme la gago and o le tsebe. Yeah, o le tsebe le gona bjale ke nyaka go tshoša batho ka dipina tše ntšhwa tse ke di ngwetšego ka leleme ba tla lekwa. Okay, re diletile. Yeah, ba tla lekwa ba tla re oye so yeah. Ntate Semenya nna ke ipsine go bolela le lena ke tše dintši tše leng re ka bolela ka tsone fela ke nagana re tla bola nako nngwe gape ya go dula fase ra boledišana go tswa go Thobela FM. Ke nyaka re tswalle poledišano la rena ka mokgwa go ikgetha ke nyaka go tswa go lena le re ziyakhala mo Sun City le le ntireleng yona eo fe. Ba re ziyakhala mo Sun City. Yeah. Ziyakhala mo Sun City. Ozani. Ya ba tle ba ipsine le rena. E tla le tlo ipsina. Okay, kgwedi re tsene mo go yona kgwedi yona ya June ke kgwedi ya matswalo ya Thobela FM ke lela ka letšeng Thobela FM mo matlhatse le matlhogonolo e re golele. Le ka ke la Thobela FM mo matlhatse le matlhogonolo ka re ya gola. Le bla le. Oh.
ka gore se ya kgala re tswaletse a re a bua gape ke nyaka gore le a ke le thobele ke reng bjale molaetsa go thobela fm o Oh, yeah, matswalo I get to I think it's one of the radio stations. Japili, give it labo. Mike, to Mujapil. Yeah, Max Mojapelo. Yeah, I give it labo. I think I was the first person to sell me picture. I read again. Yeah. Rego or Satsavas Bedina. So Tobala FM is always the best. It's always been the best, and. Ke a ba gopola ka moka ba le mmogo ba le mo gona Ka yone le nako gona eo. ga se le mamotla ba se so Ai, ba se sharp re a a ke leboga. re bjale Re lebogile kudu-kudu re dumela gore re tlo no tswela pele go ikgantšha ka lena ka baka la gore ge re bapala mmino wa lena re be re duma go ba le lena ka tsela e re leng ka yona gona bjale gomme rawa re dumela gore le ka moka tla sepela ka thelelo ke a leboga. a go leboga rena Okay. Ke ka mokgwa e leng gore nna Mankoko Baby ke lebogile ka gona ke ka mokgwa e leng gore re e feleditše ka gona taba ya ka le Mankoko Baby go Thobela FM go e ba le nna a re e feletše ka gore re re zea khala kae zea khala mo Sun City no ze khala ka nnete yeah